Danas je zvanično počela kupališna sezona na gradskim bazenima u Vršcu. U okviru druge faze izgradnje, u kojoj je uloženo 12,5 miliona dinara, postavljene su nove slačionice sa tuševima i toaletima. Radosni smo što je grad Vršac ovde omogućio i bolje uslove. Građani su još prošle godine imali pripremljene nove toalete i sanitarne čvorove, gde je inače bila primetba, to je druga faza izgradnje kompleksa na gradskom bazenu. Prošle godine, nažalost, nije se koristilo, ove godine očekujem da će građani moći da živaju u većem komforu nego prve dve sezone dok smo se ovde kupali i boravili. Grad Vršac nastavlja da ulaže u sportsku infrastrukturu. Na ovom ovde kompleksu planiramo da iduće godine izgradimo još jedan manji bazen za neplivače kako bi naši sugrađani mogli da uče da plivaju na ovom prostoru i kako bi mogli roditelji da dovedu decu i da ne razmišljaju. U ovom, da kažem, olimpijskom bazenu je zabranjeno da borave neplivači i Sportski centar Milenijum, koji izuzetno revnosno brine o ovom objektu, to ne dozvoljava i jednostavno pozivam građane i sugrađane i opšte korisnike bazena da budu disciplinovani i da poštuju i da se ne ljute na spasioce i na ljude koji su zaduženi za red, jer bezbednost je na prvom mestu. Cene ulaznica su ostale iste, 250 dinara za odrasle i 100 dinara za decu i penzionere, a za đake generacije je ulaz besplatan. Spasilačka služba kreće sa radom od danas i biće raspoređena na bazenima i na jezeru. Pored bazena Vrščanima je na raspolaganju i gradsko jezero, a u njemu se stara komunalno preduzeće 2. oktobar. Planiramo da trajno rešimo problem kvaliteta vode na gradskom jezeru, tako da su u toku istraživanja i već u sledeće sezone očekujem da nećemo više imati problema sa algama, sa muljem i tako dalje, tako da pretpostavljam da će sugrađani biti zadovoljni kad čuju ove lepe vesti, a za sad neka uživaju u ovom objektu i neka provedu ovaj divno leto u svom gradu. Izgradnjom bazena Vršac je dobio još jedan od sportskih sadržaja u gradu koji je nedostajao.